UPPL दोलोआ 1 लाख सुबुंखौ लानानै क'क्राझाराव सुबुं थुबुरमा खालामनानै गोमसार होनायनि थांखि लादों। नंगौ, गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय UPPL राजखान्थि दोलोआ हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि गासै मोनद' ब्लक कमिटिफोरखौ लानानै क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय ग्रीन फिल्डआव सानसेनि थाखाय गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि आगान सुरनाय UPPL राजखान्थि हानजाया हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो UPPL राजखान्थि हानजानि गायसनगिरि एबा आथिखालनि आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्म आरो UPPL राजखान्थि हानजानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बे हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा 1 लाखनिबो बारा सुबुंफोरा बाहागो लागोनखौ MLA लरेन्स इस्लारि बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि MCLA माधव छेत्री बिथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। नंगौ, बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दि बिटिआरआव बिसायख'थि सफैयाखैब्लाबो नाथाय फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिटिआरनि मोनफ्रोमबो राजखान्थि हानजाया सांग्रांथि लाबोबाय थादों एबा राजखान्थि एबा बिसायख'थिनि सांग्रांथिखौ होबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदि समावनो UPPL राजखान्थि हानजायाबो 1 लाख सुबुंखौ लानानै गाबोन गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय रेलि हाबाफारि लानाय जादों। आरो बे हाबाफारिखौ क'क्राझारनि साखाथियाव थानाय ग्रीन फिल्डआव लानाय जादों होनना मिथिनाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव खमैबो 1 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा नुजाथिफैगोन एबा बाहागो लागोनखौ MLA लरेन्स इस्लारि बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि MCLA माधव छेत्री बिथाङाबो खौरांनि गेजेरजों फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। गाबोन UPPL हानजानिफ्राय जोंनि क'क्राझाराव गोजोन आरो जौगानायनि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय लैहोर लैहोर रायजो राजाफ्रा फैनानै बेयाव बाहागो लाफैगोन। बे जोंनि जे हानजा सुरनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिया फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जागोन। गिबियावनो बेवहाय रायजो राजाफोरखौ सिगाङाव बिबुंथि लाखिगोन जोंनि हानजानि आफादगिरि एबा बिटिआरनि चिफ मानगोनां मुस्रि प्रमद बर'। आथिखालाव गोबां बायदिसिना बाथ्राफोरखौ माखासे बेरेखा हानजा अपोजिसन पार्टिफ्रा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नंखाय भाबै फोसावबाय थादों। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनो गेबेङै फोरमायनांगौ दं होननानै जोङो सानो। आरो बिटिआर जे सरकार, बे सरकारनिफ्राय आथिखालाव गोबां जौगालु हाबाफारिफोरखौ लागासिनो दङ। आरो बे बाथ्राफोरखौ जों जाहाथे रायजोनो गेबेङै फोरमायनो हायो। बिटिआर ओनसोला जे गोजोन मोनसे थासारि फैबाय, जायनि थाखाय दिनै नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे क'क्राझाराव नेसनेल लेभेलनि बेबादि फुटबल जि बादायलायनाय, बे बादायलायनाया जालांनो थांबाय। आरो बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव माखासे साननि सिगां ख'ख' नेसनेल लेभेलनि चेम्पियनशिप बेयाव जानानै थांबाय। आरो फैगौ जुलाइ दानाव 136 बोसोरनि गोजाम मोनसे डुरान्ड काप जे फुटबल टुर्नामेन्ट, बेखौ जोंनि क'क्राझारावनो खुंनो थाखाय दिनै फुटबल फेडारेसना दिनै बेहाय आरोबाव बे खेलाखौ खालामनो थाखाय जोंनो खाबु होदों। दा बेफोरबायदि जोंनि जायगायाव जे गोजोन मोनसे थासारि फैबाय, बे थासारिफोरखौ जाहाथे जोङो रायजो राजाफोरनो फोरमायनो हायो बा रायजो राजाफ्रा जेन' बुजियो। थारैनो गमामायैनो बेरेखा हान्जाफोर बुंनाय बेफोरबायदि नङा। दिनै बिटिआरनि जे सरकार, बे सरकारा जौगालुनाय जि हाबाफारि लादों, बे बाथ्राफोरखौ जाहाथे मोजाङै मिथिनो मोनो। दिनै 50 फरायसाफोरखौ जायफ्रा मोजां फरायसा, बेफोरखौ सायख'नानै दिनै दिल्लीयाव UPSCनि थाखाय कचिं होगासिनो दङ। दिनै नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियाव बेवहाय 50सा फरायसाफोर दोननाय जादोंमोन। आरो बिसोरखौ इन्जिनियारिंनि एन्ट्रेन्सनि थाखाय बिसोरखौ कचिं होबाय थानाय जादोंमोन। दायो बिनिनो 28 फरायसाफ्रा IIT आव बिथांमोना सेलेक्सन जाबाय। आरोबाव नोंथांमोना नुदों जे बावैनो 50 फरायसाफोरखौ मेडिकेल एन्ट्रेन्सनि थाखाय क'क्राझाराव आरोबाव बेबायदि दोननानै दिनै बेबायदि फरायसाफोरखौ कचिं होनाय, बेबायदि गोबां हाबाफारि लानानै दङ। थांनाय बोसोरनिफ्राय बेवहाय खन्थाइगिरि जथुम खालामदों। जे खन्थाइगिरि जथुमाव जोंनि हादरनिजों लोगोसे बायजो हादरनि मानसिफ्राबो फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदोंमोन। बेनि उनाव देग्लायनि बे बोसोराव नोंथांमोना नुदों जे बेवहाय ड्रामा फेस्टिभेल जादों, जेराव नेपालनिफ्राय फैदोंमोन, जेराव श्रीलंकानिफ्राय फैदोंमोन। बेबायदि गुबुन गुबुन हादरनिफ्रायबो फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों। जोंनि हादरनियाथ' दंखायो, खिन्थु बायजो हादरनिफ्रायबो दंफैयो। दा गमामायैनो जे जोंनि गेजेराव गोजोना फैबाय, बे बाथ्राफोरखौ
बयबो नुगासिनो दङ आरो दानि जोंनि जे बिटिआरनि जे सरकार प्रमद बर' दैदेननाय बिथांनि जे सरकार बे सरकारनि दिनाव गोबां जौगालु हाबाफारिफोरखौ मावबाय थादों दा बेनिखायनो UPPL हानजानिफ्राय उदालगुरियाव बेबायदि हाबाफारिखौ लाखांबाय एबार जोंनि क'क्राझाराव दा बे हाबाफारिखौनो गाबोन क'क्राझाराव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जों खालामगोन खाली UPPL क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जे आमार सिविल डिस्ट्रिक्ट নহয় आमार पार्टी डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार साब डिविजन লৈ आमार पार्टी डिस्ट्रिक्ट আছে ते क'क्राझार साब डिविजনৰ ভিতৰত পৰা आमार पार्टी डिस्ट्रिक्टर अंतर्गत 6টা সমষ্টিৰ পৰা आमार बनरगाঁও দতমা ফকিৰাগ্ৰাম দেৱৰগাঁও বাউখুংৰি আৰু সালাকাটি এই 6টা ব্লকৰ পৰা आमार ইয়াত প্ৰায় 1 লাখ মানুহৰ লৈ আমি কালি ইয়াত এটা শান্তি সুখ আৰু প্ৰগতিৰ এটা পদযাত্ৰা আমি কোকৰাঝাৰত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ অহাকালি আমি পোনপ্ৰথমে ৰাতিপুৱা 9টা বজাত ইয়াত আমি এই গ্ৰীণ ফিল্ডত আমি সমবেত হ'ম ইয়াত সমবেত হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াৰ পৰা পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰি মানে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা এনেকৈ হৈ আমি লাষ্ট নতুন যি ফ্লাইঅভাৰ আছে পূব দিশত তাত গৈ আমি এইটো সমাপ্তি কৰিম তো আমি বিশেষকৈ বিটিআৰত মানে যি প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ বা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বিটিআৰ একত কৰাৰ পিছত বিটিআৰৰ কি উন্নতি হৈছে প্ৰগতি হৈছে আৰু বিটিআৰত যে এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে এইটো এটা শ্ব' এটা কালি নিশ্চয় বা এটা ৰিফ্লেক্ট অহাকালিৰ মানে মাছ ৰেলীৰ পৰা এটা হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত দলীয় নেতা হিচাপে আমাৰ ফাউণ্ডাৰ প্ৰেছিডেণ্ট তথা আমাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ তেখেত ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত হ'ব আমাৰ দলৰ সভাপতি তথা বিটিআৰৰ CM তেখেত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় UPPLৰ সকলো নেতা কৰ্মী আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকল ইয়াত উপস্থিত হ'ব আমাৰ বিটিআৰৰ মানে চেণ্ট্ৰেল লিডাৰ যিবিলাক আছে আমাৰ UPPLৰ চেণ্ট্ৰেল লিডাৰসকল ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু আমাৰ এই 6টা ব্লকৰ পৰা মানে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু পাব্লিকো ইয়াত মানে ভালে এটা অংশগ্ৰহণ কৰিব যিটো আমি 1 লাখ মানে পাব্লিক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় তথাপিও আমি চাই আছোঁ আমি যোৱা মাহত আমি ওদালগুৰিত এটা ভাল এটা ৰেলী কৰিলোঁ তাত প্ৰায় আমি 40,000 মান গেদাৰিং আমি তাতে পাইছিলোঁ ৰেলীও এটা তাতে ভাল হ'ল তাৰপিছত আমি দেখি আছোঁ মানে বহুত এংগেলৰ পৰা বিভিন্ন কথাবিলাক মিডিয়াৰ জৰিয়ে বিভিন্ন কথাবিলাক আমাৰ বিৰোধী পক্ষই বিভিন্ন গান গাই আছে এই সকলো কথাটো মানে চাই বিৰোধী পক্ষই যিবিলাক কথাটো নোহোৱা বা যিবিলাক কথাটো সমাজক বা ৰাইজক জনাব নালাগে যে ৰাইজক অনিষ্ট কৰে চৰকাৰৰ যি এটা ইমেজ তথা UPPL আজি মানে বিটিআৰত দুৰ্বল হৈ গৈছে এইবিলাক মেছেজটো দিবলৈ তেখেতসকলে যি ধৰণৰ প্লেনিংটো কৰি আছে তাৰ বিনিময়ত বা তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত আমি অহাকালি বিশেষকৈ আমাৰ UPPLত কিমান আমাক ৰাইজে সঁহাৰি জনাইছে এইটো আমি কালি প্ৰদৰ্শন কৰিম আৰু নিশ্চয় আমি ভাবিছোঁ বিটিআৰৰ ৰাইজে কোকৰাঝাৰ জনসাধাৰণে বুদ্ধিজীৱী হওক বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনে হওক সামাজিক সংগঠন হওক ৰাজনৈতিক দলত বিভিন্ন দলৰ কৰ্মকৰ্তাই হওক বা চৰকাৰক বৰ্তমানৰ যিবিলাক কাম যি ধৰণৰ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে আৰু UPPLে যি ধৰণৰ এজেণ্ডাটো লৈ এটা দীঘলীয়া এটা মানে যি পলিচিটো দীৰ্ঘম্যাদী এটা পলিচিটো লৈ UPPLে যেনেকৈ আগবাঢ়িছে তাত ৰাইজে সন্তুষ্ট হৈ অহাকালিৰ এই আমাৰ পদযাত্ৰাত সুখ আৰু প্ৰগতিৰ যি পদযাত্ৰা হিচাপে আমি নামটো লৈছোঁ হেপিনেছ এণ্ড প্ৰগ্ৰেছৰ এই পদযাত্ৰা তেখেতসকলে উপস্থিত হৈ এই আমাৰ উদ্দেশ্যটো সফল কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ এটা নহয় হাগ্ৰামাইতো ঠায়ে ঠায়ে ক'ৰবাত আমি দেখিছোঁ 500,000জন মানুহ তেখেতৰ সমৰ্থিত বা তেখেতৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে তেখেতে কৰিছে আমি তেনেকৈ 500,000জনৰ কথা আমি কোৱা নাই আমি হাগ্ৰামৰ কম্পিটিশ্যনৰ কথাও কোৱা নাই আমি আজি ওদালগুৰিত 40,000 মানুহ আমি লৈ আমি ইয়াত তাতে মাছ ৰেলী কৰিছোঁ অহাকালি আমি 1 লাখ মানুহ লৈ ইয়াত মাছ ৰেলী কৰি আছোঁ গতিকে হাগ্ৰামৰ 500,000জনক যদি আমি কম্পিটিশ্যন কৰিব লাগিল হয় তেতিয়াহ'লে আমি 1500 মান মানুহ আনিলেই হ'ল হয় কিন্তু আমি কালি 1 লাখ মানুহৰ আমি আশা কৰিছোঁ 1 লাখ মানুহ আমি মাতা নহয় ৰাইজে নিজে ওলাই আহিব আমি যিমান এটা খবৰবিলাক পাই আছোঁ আমাৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ ফালৰ পৰা বা BCDCৰ আমাৰ যিবিলাক এজেঞ্চিৰ ফালৰ পৰা আমি যিবিলাক খবৰ ইয়াত আমাৰ লগত আহি পৰিছে প্ৰায় সকলো গাঁৱৰ ফালে সকলো চুবুৰীৰ পৰাই ৰাইজে শিল দল ভাঙি ইয়াত ওলাই আহিবলৈ মানে তেখেতসকলে ইচ্ছা প্ৰকট কৰিছে আৰু নিশ্চয় অহাকালি তেখেতসকলে আহিব